Oriri ndereti ya BBI yambĩrĩirie gũcokereria bũrũri-inĩ, munini wa President William Ruto nĩ amenereirie ũrĩa kambĩini ya kwarĩrĩria riboti ĩno ĩratwarithio na mbere, akiuga Akenya matiagĩrĩirwo gũtindĩkĩrĩrio gwĩtĩkĩra riboti ĩyo. Ruto uria waririe etikia a kanitha wa Soul Harvesters mwena wa Dandora gũkũ Nairobi augite Akenya magĩrĩirwo methomere riboti ĩyo o ene na mawoni mao maheo kanya. Na hakuna mtu anapaswa kushurutisha Wakenya wengine kwamba itafanyika hivi, mupende msipende, itafanyika sijui siku gani, mupende msipende. Hiyo lugha ya mupende msipende, jameni, pelekeni kwingine. Ruto augite thirikari ya Jubilee ndĩkũhĩngĩcwo nĩ ateti arĩa marahũthĩra riboti ĩno kwĩyethera mayũ ma kĩũteti. Mijadala hiyo yote tunataka iwe ni mjadala wa kuleta Wakenya pamoja, iwe ni mjadala ambaye kila mwananchi atapatiwa nafasi, maoni yake isikizwe. But we cannot build bridges by preaching division, by preaching disunity, by preaching hate and conflict during BBI mazungumzo. Atongoria arĩa mauma na munini wa president maugite Akenya matirĩ marethomera riboti ĩyo, koguo ndĩagĩrĩirwo kũhanyũkio kũhĩtũkio Akenya matamĩthomete. Hiyo bus ina break, inaendeshwa na mtu ya rege, sisi kuingia huko tutakuwa na shida. Mutaingia hiyo basi nyinyi? Tena anatuambia jana ati lazima hii maneno tumalize mwezi ya 3 tuende referendum. Nyinyi mmesoma BBI? Kwani tutaunga kitu mkono kitu hatujui? Hakuna kitu kama hiyo. Sisi tunasema kwanza tutafunzwa vizuri, watu wa Kenya wajue BBI ni nini, nini iko ndani, alafu ndio tutakubaliana kama tunaenda referendum ama atuende. Oho atongoria aya ni maugite kwina njama ya gũcenjia gatiba nĩguo kuima Akenya kanya ga gũcagũra president imwe kwa imwe. Lakini tumwambie Raila Odinga asimame atafute kiti, hakuna kiti ya bure Kenya. Mnataka BBI ya kumpatia kiti? Na kama itakuwa ni mambo ya kutengenezea watu viti, kutengenezea magavana serikali ingine, kuongeza wajiku mzigo, hiyo tutaangusha asubuhi. Mkikuyu anapika githeri kwa barabara, Mjaruo anapika samaki, Mkaba anapika mudhokoi, mnanunua ya huyu na huyu na huyu na familia inakula. So me I don't think you need BBI hapa, sababu already you practice BBI. Kamĩtĩ ya BBI nĩ ĩrĩgĩrĩirwo gũcokereria ciikaro ciayo cia kũranĩria na mũingĩ na wanaishi pamoja. Ngĩribotera Inooro TV, gĩtagwo mũitĩrĩri wa Wangari. Kuna Mkikuyu washawahi kuroga Mjaruo kwa chakula?